I veliki pozdrav svima ljudi, Destroyer ovdje, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas ćemo da radimo obavještajni video, to jeste večeras u pola 11 iz Tuzle ja putujem za Hrvatsku, za Podgoru, idem na more 10 dana. Znači, od početka do kraja putovanja ću da radim mini film koji će da traje možda 15-20, u stvari 45 minuta, čujem 15-20. Znači, raćemo svakakve zafkancije, vlogove, challenge, kako znači hvatamo životinje, kako skačemo u vodu, kako naravno me najdražu barimo dalmatinke. Kako skače on, ne mi. Dobro, kako ja skačem ja, eto, znači ljudi, inače svaku na kraju šetališta u Podgori ima, znači, koktel bar, moje najdraže mjesto na svijetu. Znači, tu ima svakih koktela, znači koktel koja je pijen je koktel kola, u tom, znači sastav tog koktela je kola, rum i vodka. Laže, najdraži mu je kola i konjak. I klacka leda. A znate kako zove taj koktel kola i konjaka? Džus vodka. Ne mogu se da. Znači ljudi, ja najviše volim taj koktel što jest, bože dragi, 40 kuna, ali ne žalim, jedne marke. Ti stvarno ja za 40 kuna nam kupio čitavu jednu. Pa ja, evo ovdje za 40 kuna ošao na moru kupio pakla Energy i Dero na plasenki ka poletim ako. Uglavnom ljudi, u tom dijelu mini filma će biti najveća scena, pošto evo vidite sada moj vodootporni Sony Xperia M4 Aqua. S njim, znači, kad dođem kupit ću veliki dušek. I s njim, ako, znači, kad legne na dušek, plivat ću po vodi i snimat ću, znači, bar 10 minuta u tom mini filmu će biti isto u dijela. I bit će, znači, isto kako barim dalmatinke. Ja što znam srat. I ljudi, znači, to bilo to. Volim vas puno i do sljedećeg klipa. Ćao!